L-arloġġ dejjem idur u ma jistenna lil ħadd. Mis-sena 1968 il-Librerija Pubblika bdiet dan is-servizz tat-Talking Book li fih qatt ta' volontira jmorru fl-istudju tar-recording fil-Librerija Pubblika l-Belt stess u jaqraw u jirrekordjaw diversi kotba ta' ġenri differenti. Leon Buħaġar, uffiċjal amministrattiv fil-Librerija Pubblika, spjega kif dawn is-snin kollha dan is-servizz tat-Talking Book baqa' jaġġorna ruħu. Il-sessjoni ta' Talking Book fil-dan il-Malta Library si konsisti f'kotba moqrija. Għanna numru ta' volontira li jiġu kull ġimgħa jagħtu l-ħin tagħhom mod volontarju u naqraw ktieb li sfortunatament ma jkunx aċċessibbli għan nies li huma nieqsa mid-dawl jew nkella xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jaċċessaw ktieb fiżiku. Tas-servizz beda mill-1968 evolva mill-tapes tradizzjonali dawk tal-sigarella sal-digitalization li lum il-ġurnata qed nagħtu s-servizz fuq pendrive. Leon Buħaġar komplejajt li l-membri li jitlu ma' servizz Talking Book jingħatalhom ukoll apparat minn fejn ikunu jistgħu jisimgħu ir-recording tal-ktieb fuq pendrive. Għalli meta dawn ilestu minn ktieb partikolari fuq pendrive jibatuh lura lill-Librerija Pubblika u din ittihom ktieb ieħor tal-għażla tagħhom. Bħala kotba jivvarjaw minn romanzi, radiodrama, history, non-fiction, fiction, kif ukoll reliġjon. Ovvjament bħala katalgu hemm wieħed x'jista' jażel. Leon Buħaġar ħeġġeġ lil dawk naqsim id-dawl biex jikkuntattjaw lill-Librerija Pubblika biex jiġu gwidati fuq kif jistgħu jibbenefikaw mis-servizz Talking Book.